Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabalin ka diya si kapay lati mangpakan kadagiti manok ataragan ko, pare Roland. Ay kat mo na. Sa dinuwa yati papanam, pare Joshua. Agawid akpay ko medyo lugar mi. Masakit ni nanang. Ang mga numapayaga anak ijay. Pakanak lang mait, sana ya? Uwin, agraman nagiti bulos ang manok ka. Baka nun, pare. Di ka madanagan. Sakti makamu ka dagiti manok mo. Agyaman ako na, pare. Ibatik dagiti karinti manok dito kalapaw ko, Isot ipakan mo, pare. Areglado, pare. Day talang ti paramid mo kanyat. Day talang. Naibilin ko nga mininti garden ko ni pare kulas. Ison ti makaam mo agsibog. Dagiti lang manok ti imbilin ko kan ka. Tasaan ka no ama si kasumot ni pare kulas. Mala pare, siya kundi makaam mo. Agyaman na pare Ikang kantulatan iti gunggunam no agsubli Anyati ko namrulan, imbilin ni Joshua ken ka dagiti taraken na amanaw. Una nang. Ay nawaw, apay ka naw. Agawid ka no nga ron, tamasakit ni nanang na. Ay, day tatirigat na no adayo ti pakigardinan. May adayo tayo ti pamilya. Awan ka no nga ron, ti gusto magardin iji lugar da. Iso di mayo dito yung lugar tayo. Naskin nga, birok na Pinakan mo ka day dagiti manok na anak ka. Ay, nalpasan Inton malam tumanan, nanang. Nasaya at nga ron no kasta. Di mo liwliwayan tama nga numatay dagiti manok na Anyat ko nam, Karin. Hag-shot tayo inton malam. Wen, da kami kanidabit ti makam mo iti arak. Siyak mo ti makamo iti pulutan. Sigurado ka kadi, Roland? Ay, namo. Anyat pagkunam kanya kaya. Agrup-rup kadi nga ulbod. Saan mat kit di? Sana klangan na iro makasta ka. Idi ngamin ka makiin-inom ka lang. Gamita, nagbolontaryo ka mat na mga iti pulutan tayo. Wen tapno makabawi akmat kada kayo. Naimbag man ta nakarik na ka, Roland. Kituan nga ron. Nakababayin man. No siyak ka na yung ti iliblibre yo. Malang rod, agpatuloy akon. Agsasabat tayo latta ijay, intun mala, pari ka hoy. Ay nawaw, at damat inyawid mo manok, Roland. Agsida tayo man matiti manok nanang. Nangalaam iti day ta manok Di mo ibaga kinisayam ti manok ni kumparim Joshua. Impakadak mat. Imanugo nga raw. Wen. Abay, mangyawid na kaya? No saan nga manugot? Siguradum lang, Roland. Di ka gar-aramay. Wen ka di. Ay, kukisan nyo man ti papaya. Naimbagla inayon itinitib ang manok. Awan mo't mula tayo papaya. Nangalaam ngay iti dayta. Hapon, nagado asaludsod yaw. Imbis amaragsakan kayo. Tadayawid na tawa masida. Tapno amok mo, no nasayati nagtaudan dagitayaw awit mo. Kasanula nga, no day tapay ti pagsakitan ti tiyan ka. Di kay kadi madanagan. Alaki din, tanong makaluto akon. Sa dinaw, ti pangipanam iti day ta kaldira, Roland. Iyayan da pare David Pulutan mi tilinaon da ito akaldiraw. Ay nawaw, daytan ti bagbaga. Ay, sus di kagdanag. Aday mbadi kasi danyo. Kasano nga rudang dagiti manok ni Joshua, asino ti mangpakan. Kaya dagasok itaapa ka rin Sakbay amapanak iti ayan ti kumparek. Ay narulan, ay Nakon!
Da kayon ti makaan mo amangan no, mabising kayo. Naluton ti makan. Adda ka di pa'y arak ala ko, manang nena. Adda apay. Ikanak man nga ro iti lima abuti, manang. Ay nawaw, nagadon? Wan taado kami mat nga uminom. Ay wan gayam, bayadam sanak pa'y nga agpautang tapno adamot igatang ko iti ilakok. Danag mo na manang, agbayad akmat lang. Adto iti bayad ti lima abuti ti arak. Keep the change, manang! At yan ti suka agat-gatangam, Natasha. Agyaman nak, nena. Ay, adaman gayam sa lunsudak, nana. Anya dayta. Limabas ni Roland iti paraangak itay. Katintugot na ti kaldero yo, nana. Sa dino nga iti pangipanan na iti dayjay. Isumot tinangi kargaan na iti manok apulutan da kanaw. Ay, wan. May gimatang ni tumboy iti arak itay. Ang manok. Sa dino nga itinangalaan ni Roland iti manok. Kat di namat amot agtarakan, nana. Dinawat na kanaw kini kumpari na Joshua. Iso nga minti binilin na amang pakan kadagiti manok na. Naimbagmat ta simbangpet kan Roland. Itay pa'y nga urorayan ka. Pasensya kayo. Di magasak pa ngamin iti kalapaw ni pare Joshua. Anya nga itinaramid mo, ijay. Pinakan ko dagiti taraken na manok. Anya nga itapulutan tayo ngayon nalam. Manok! Ay na, nagimasan pare. Kayo no kaya tiyo, dinayunan tayo. Kasano nga ron? Kisayan tayo ti taraken ni Joshua. Ado pa iti manok na. Anya, saan na nga tamad lang? Saan siguro? Ado ti manok na. Imposible mo ta, binilang na amin. Ay, nasayat nga rin kasta. Saan tayo naparikot ti pangalan tayo iti pulutan tayo? Agtugaw ka pa'y. Pag-ururayan tayo kadagiti kakadwa tayo. Adungat nga paiso ti manok dito'y pare Roland. Tumate, kano ka? Nasayat gayam. No inayaban pa dagiti kakadwata. Tapno santa marigatan. Nalakala na ita. Iga nam tisa ko. Anya ti aramidan? Basta. Ala, isa ka naman. Iso ti pangikargaan tayo ti. Alayan ta manok, wen? Nalam mo to ita flashlight ta siya kung ti may gam. Sanin. Kabailak. Kasano nga rod kat bulos matgayam ti kaadwan iti manok ni Joshua. Tangaro tayo. Kunada pinagbabawal na teknik. Anya? Di ka madanagan. Ada, diskarte. Sana mabalin nga sublita iti anda pare David. Nga awan manok. Mamayawit ta. Agasam manday tarulan. Agsapa ti panagawin ba? Pasensya ka na. Nakaturo iti anda pare David. Ni pare David, ni Tumboy. Kanda iti daddo mapay agagayem ko ti kadwa ka nagshot. Kita manday talangam. Napuyatak. Napuyat ka, gapu iti kaiinom mo. Napan kami pa ngamin iti ayan ni pare Joshua di rabi. Kinisayan mi na ti manok ataragan na. Kurang gayam ti pulutan mi. Anya ti ko nam Roland. Nagtakaw kayo iti pinulutan niya. Ay, kwa. Ay na, Roland aya. Diyak amon no anya tinapampanunot mo, anak ko. Ultimo saan mo atarakan pag interesan pa. Ay na di kay man maangawin. Kung kunaklayang na jay. Siguradom lang. Tano maamwak nga adda tinakaw yaw. Siyak amis mo ti mangitulod ken kay barangay haw. Kasla problemado ka launay mat na Natasha. Ay, madanaganak nga raw na
Anya launay ti pagdanagam aya nana. Addan samot manen kalukwan nga inaramid ni Roland. Ha? Anyat kayat mo sa nana. Nahang-over itay simang paut. Kat nailawan na anaibaga, anapanda kano iti ayan da Joshua iti rabi ay. Takimurang ti manok apulutan da. Kayat ka di asawan day ta, nagtakaw da iti manok ataraken ni Joshua, nana? Dayta tijak sigurado, nena. Ang angaw na laeng kano day jay, ngem agdua-dua ak ngaraw. Amangan kit dino isuda jay tataulan dagiti asok idirabi inana. Awan tinasaya at nga ipaay day taarulan, no diket pa kaibabay nakmag nga inana. Amangan kit dino panunutan dagiti kalugaran tayo ajak bagbagaan. Saan matan nga ubing ti anak yun, nana? Adaan matan iti husto nga edad? No anyaman ti kalukon nga aramiden na, desisyon na matdaytan, nana. Saan yung mat nga imbaon nga agtakaw? Jakpain malagip na manok ti tinakaw mi ang manok idirabi. Saan nga ta makadlaw ni pare Joshua? Ay, saan ba siguro? Sana bali. Tatimot bulos ang manok tinalami. Di mi kinuti tada iti kulungan. Ano mo? Nagsapa ka nga may nagpakan pare Roland. Ada ka gayman pare Joshua. Kasangsangput ko lang. Oh, kumusta nga dagiti manok? Nasayad damat pare. Mayat no kasta pare. Mano ang manok ti kayat mo nga itid kukin ka. Tapno adamot gong gunam anang pakpakan ka dagiti manok ko Ay gat sikan natin makam mo. Sige, ikang kay ti lima, tapno adamot pang rugyam. Kaslawan pa'y nga mintarakin mo ang manok pare. Awan nga rod. Hala, agpili kan iti lima. Isun, titid kukin ka. Na, manok samot na nakasako nga inyawid mo, Roland. Intad ni pare Joshua nanang. Sigurado ka kaday? Amangan mo't no. Oy, gungunak ka no dahito anang pakan iti manok na. Sigurado mlaeng ha. No di dakpat dyan din kay damagan tapno mapnag kayo. Madanagan lang nga may nanakaw. Jak malipatan tinaibagam kanyak idinaminsan nga aldaw. Lipatan yun, dayjay. Ang angaw kulo, dayjay, kunakit. Ay, Oh, kaslada parikot mo mat, pare Joshua. uwan nga rod, marinin na. Apay, nakaro ka din ti anayan ni nanang mo, pare. Sa balit ipakarikutak. Anya ka rod? Ada nga rod mapukpukaw ang manok ko. Anya? Binilang ko asak bayapin manaw, hak. Idig subliak. Ni, kurangan. Ay nawaw. Kasanulaang nga nupod no ang nagtakaw da pare Roland, idi awan ka. Anyat ko na, mare. Ada pinulutan da amanok idi na minsan ang nagiinom da kadagiti gagayim na. Idi kwan, naku namat ni Nana Tasha anay lawand ni Roland anang ibaga, anapan da na ngala iti pulutan iti ayan mo. Anya. Manaw ti mapukpukaw aya pare. Upat, mare. Inraman da pa'y nga rod, tay paborito ka manok. Na Natasha, ada ni pare Roland. Adda na panan na, Joshua. Apay kaday. Pudno ka di nga da pinulutan da manok, idi awanak, nana. Ay wun, adda nga rud baro. Impakada na kanumot kan ka. Awan mo tinadakdakamat na kanyak, nana. No kasta nga raw, talaga apud no ti atap ko. Ala, urayom ni Roland, ta iso ti agpalawagan ka. Nailawan na mutla ang anang ibaga, anapanda iti ayan mo idi na minsan arabi Isumot lagan nga da mapukpukaw ang manok. At dapay inyawid na amanok idi kalman. Inted ko dahi dyan, nana. Ang inulit-ulit ko binilang. Kurang talaga. Naibawas ko pa yun, Tinted ko iti anak yaw. Ay na, pasensya kan Joshua. Talaga ajak amaw no anya ti kapanunutan di anak ko. Angam no siyak ti sika. Ikam iti pagnakman na tapno saan nga agruam. Sa dino nga tinangipanam iti daduma ang manok, pare Roland.
Pasensya ka na, pare Joshua. Ano basta, pudno tinadamag ko, ngayon papulutan nyo ti daduma ataragan ko. Ay, kwa, ay, jak ilibak. Amok nga amumon ti pudno. Unay kamatan. Jak impagaro, pamaaramid mo ti kastoy. Pasensya kan pare Ure mapakawan ka. Jak mo, nagsubli pa ti sigud apa nagtalagkukan ka. Iti kastoy nga inaramid mo. Impanagnak mo, adi ka mapagtalkan, pare. Sorry, pare, Di na ko may pagpabarangay. Kababain. Kasaritak to ni Kapitan. Taitiayan ko ti pagsasaritaan tayo. Nakababain, pare. Pinanunot mo kumaday ta. Sakbayan nagaramid ka iti kalukwan. Inton maminsan, di mo ululitan ti kasta. Saan la pa nagtalag ti dinadaal mo? Imbabain mo pa ninanang mo. Anyan tulagan ti panunutan dagiti tattao ngay. Saan nakaapinadakkel ana saya at ni Natasha? Kunkunada na. Sana kasta, pare. Adakan iti husto nga edad. Amumon ti husto ken saan. Isungagbain ka kumamit, pare Roland. Ay, nawaw! Dakas nga aramid katliklikan. Tapno ti panagtalak ti padam a tao kat saan a madadaal. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.